10.000 ljudi na ulici. Ja se nadam da ćemo promeniti sistem. Prvi put Priča se zrela je. Jeste, i dolazi prvi put do prodaje naroda. Organizujemo aprilski protest 13. aprila 2019. godine ispred Skupštine, gdje je rečeno, ostajemo dok se ova vlast ne promeni. Ljudi, niti mogu autobusima da dođu, naprednjaci ne daju autobuse, prolaze sa razne blokade. Ljudi svojim kolima dolaze. 70-80 hiljada ljudi mi skupimo ovdje. Dveri vode program. Jer je Savez za Srbiju tako funkcionišao da 10 lidera osnivača Saveza za Srbiju se jednomesečno rotiraju na mesto predsjedništva. A ja sam bio pridruženi član, nas 10 organizacija je bilo pridruženi član Saveza za Srbiju, tako da mi nismo mogli da budemo predsjedavajući Saveza. Mi smo bili pridruženi. Oni su osnivači. Tad se dešava da Boško povede narod u neku šetnju koja nije bila najavljena, uopšte ni predviđena. Mi smo trebali, bukvalno bilo spremno da se uđe u Skupštinu. Jer smo mi narodu to obećali. Pojavlja se da na tom protestu govori odjednom Živković, Zoki, Bunda. Če dao pravo da govori, niti je član Saveza, niti išta. Koji Zoran Živković, narod ne može očima ga vidi. Jer svi znamo dok je on bio premijer, šta je uradio, da ima one vinograde i sve one biznis klasa, taj bre kakav on. Da, na lošem je glasu, nije... Kiprijanović iz Dveri vodi program i jednom šok sledi da kad su svi govornici završili, Kiprijanović kaže, to bi bilo to, vidimo se sljedećeg petka, dajemo vlastima rok do. Stoji Boško Obradović, stojim ja, Dragan Đilas, Željko Veselinović, stoje ovako Beograd Bine. Inače tu binu za taj dan dao je Vlado Georgijev. Pevač koji je stvarno bio aktivan na protestima. Dok je verovao. I Vlada je jedan veliki čovek. I on nam je dao omogućio izbinu i ozvučenje, to je njegova bina na kojoj on radi svoje koncerte čovek. Ja pogledam ovako u Đilasa, Jugoslav Kiprijanović, Srpski pokret Dveri, šalje narod kući. Da bi posle Dveri rekli, mi smo se na predsjedništvu dogovorili da taj dan narod pošaljemo kućama. Prvo predsjedništvo niko nije, to može pita i Vuka Jeremića, to može pitaš i ovaj, niko nikad nije na predsjedništvu razgovarao da će narod koji dovlačimo da promenimo sistem, poslati kući nakon 4 sata šetnje kruga oko Beograda. I tu pada autoritet Saveza za Srbije prvi put. Sve se to dešava munjevito, dolaze julski protesti, korona, narod izlazi na ulice, ja palim TV, gledam N1 uvek, kao i B92 je prisutan svuda, meni je to već poznata. Kao nekadašnji B92. Nekadašnji B92, upravo si. Ja prepoznajem agente odjeljenja za posebne akcije policije, jedine agente kako svesno i namerno napadaju policiju, ulozi huligana, a gde policija reaguje prema mirnom narodu, narodu koji protestuje ne ulazi u Skupštinu. U Skupštinu upadaju agenti. Zato što je osnovano odjeljenje za posebne akcije policija. To su posebno obučeni agenti koji ulaze među demonstrante, protestante, da namerno izazivaju incidente da bi služba imala povoda primjeni zakonom ovlašćenja propisano. Ja govorim javno tada u live na svom Facebooku, ljudi, ostanite mireni, izlazite na ulicu. Tada mene optužuju da sam izdajnik, plaćenik. Sutradan se dešava Nova S, N1, Danas, Vreme i još tih par, da kažeš, medija, uslovno rečeno slobodni, prenose moj post. Gde narodu otvaram oči. Vladimir Savić je progovorio. Sljedeći snimak gledam, taj drugi dan. Huligani bacaju ogradu na pripadnike policije, kordonovi stoje. Prvo, ja sam bio nekako bio u kordonu. Drugo, ovaj vadi kaiš i kao napada kordon odavde, prinosi onu ogradnicu, ovako mu baca na njega, policija stoji mirno. Kad ide kordon, kad stojiš u kordonu, znači prva posta, kordon stoji. Ti napadaš kordon. U jednom momentu, kordon se razdvoji. Ekipa iza nas, to je tim za hapšenje, izlazi, hvata prvog, uvlači unutra, mi zatvaramo kordon. To se ne događa. A se događa da Suzanac leti među narod i da penderci rade po narodu. Sljedeći dan na protest izlazim ja u pratnji Boška Obradovića, izlazimo i stojimo 400 metara od Skupštine. Opet ista ekipa, baca baklje na pripadnika policije, to sve rade agenti policije. Njih niko ne hapsi, prema njima se ne upotrebno ni jedno sredstvo prinude. Zdravko Rajević je recimo povređen tu istu noć, prvu noć protesta, kada je i on prepoznao agenta, o čemu je on pričao isto javno, da je tad bio suspendovan i govorio, alo bre, šta radite vi iz službe ovde, ili nešto šta napadate kolegi. Tad je Zdravko Rajević popio suzavac i mislim par udaraca, mislim Rajević će to bolje ti ispričati. To je bilo prvu noć kad sam ja pratio preko TV-a. I sad ovdje ugao
Takovske Kneza Miloša kod Pionirskog parka pored semafora stoji Boško Obradović, stojimo mi iz Pokreta za bezbednu Srbiju i zovujemo Boško. Boško je bio uvek čovek incidentan, nepredvidiv. Njemu čast fiksna ideja kao što je upao RTS bez povoda, pa razbili dveri staklo, pa je nastao onaj haos bez povoda. Znači nije trebalo uopšte ulaziti tada u RTS ili ne znam. Znači to nije bilo planirano Nije. predsjednik. Isto kao što nije bilo planirano Boško uzme srpsku zastavu, udara u parlament i izaziva U publiku. koji može da uđe najnormalnije. Pritom ima poslanički imunitet. Nije bilo normalno da na predsjedništvo vrata Boško opet ide na silu predsjedništva, kad u predsjedništvo on sa poslaničkim imunitetom, šef poslaničke grupe, kod predsjednika može ući normalno i da se najavi. Sve poslaničke imunitete treba ukinuti. Znači, to su neke scene koje Boško svesno izaziva, to se posle pokazalo zašto je Boško to radio. U tom momentu Boško je isprofilisan kao iskreni patriot i oko narod počinje da mu masovno veruje. Ali mi da on ne bi izazvao tu incident, mi ga izolujemo. Ovamo Sergeju Trifunoviću puca glava. Ultradesničari mu razbijaju glavu, se povređuju Sergeja Trifunović i sad ja kažem Bošku vreme da izađemo iz masa. Ne, ja hoću da ostane. Iza naše glave pojavljuje se dron. Ja kažem, sad će akcija policije. Kažem, ma šta će nas da dira? Mi smo 400 metara udaljeni. Druže, iz pravca Takovske, krenuo interventni vod žandarmerije i tad je krenuo peglanje. Sve nas dira. Ja prekrivam Boška Obradovića. U jednom momentu prekrivam, međutim, mene kolega baca na drugu stranu. Ja dobijam udarce. Ja ispod štita prepoznajem kolegu, Kizu, koji je radio sa mnom. I on, što bi mi rekli u policiji, šara mi leđa pendre. Evo šta rade ucenjeni policajci. Kiza. A on priča, brate, naređenje, snimate dron, mora dobije. I udara me sve po leđima. Ja u jednom momentu sam izgubio vazduh, stvarno neprijatno je primiti pompu. I po bubrezima i po leđima, ja sam stvarno bio išaran. Boška vamo prebijaju još neke članove Dveri koji su ga naknadno zaštitili. Ja onako pored Češke ambasade izlazim gore do ugla Resavske i Bulevara i tu radim live koji dan danas na YouTube-u gdje ja kažem ovi su rešili sve nas da pobiju i tako dalje. Ne znam gde se nalazi Boško Obradović, svi smo dobili batine. Znači, svo vreme dok je pripadnik žandarmerije specijalističke čete Kiza udara, on je viče, brate, naređenje, dron izgled glave živa. Mislim, to je sad smešno. Ali ja dobijam batine od čoveka s kojim sam do juče radio. Pritom on zna da ja nisam incidentan i da nikad ne bi napao policiju. Ja sam tu da zaštitim lidere opozicije. Da ne doći do većih incidenata. Ne bi, dobili smo svi tu batine. I tada ja dajem sledeći intervju, objašnjavam šta se tu još izdešavalo. I tada kreću meni ozbiljne pretnje da stižu. Tada, u to vreme, bivši načelnik Vojno-obaveštene agencije Centar Novi Sad je čovjek koji je nakon smrti ovog našeg zajedničkog prijatelja, oficira za vezu, napustio Vojno-obaveštenu, priključio se Srpskom pokretu Dveri i bio je u odboru za bezbednost. Rekao mi je, ušao si u crveno, moraš da nestaneš iz Srbije. Traže te, svi te traže. Je poternica ima za to? Ne, objasnit ću ti šta te poternica posle znači. Naredba za dovođenje koju se poistovećuje sa poternicom. Jer ja nisam u državi. Šta je, kaže, tražite razne kriminalne organizacije, moraš da nestaneš, ušao si u crveno. Tada dobijam ugovor da sam zaposlen navodno, pošto korona ne može da pređeš Horgoš, trebaju ti razni papiri, samo autoprevoznici mogu da idu, da idem po neki kamion u Nemačku. Ja koristim priliku da izađem i godinu dana provedem u političkom azilu među 5000 zatvorenika, među 5000 migranata, jedini čovjek sa Balkana ovdje koji je proveo među raznim terorističkim organizacijama u tom azilu. I azil, vidi. Ljudi misle da je zatvor opasan. Nije. U zatvoru država koja te osudi za izdržavanje zatvorske kazne, ona ti garantuje nekakvu bezbednost. U azilu ti si ograđen u žici. Samo je pitanje kako ćeš ti preživjeti. Gdje je bio taj azil? Ja sam 3 azilska centra prošao u Austriji. Traiskirchen, pored Beča prvi, onda je bio Švehat, aerodrom u Beču i treći je bio centar za Salzburg. Za to vreme, pošto ja se nikad nisam bavio